El gobierno de Gandía afrontará las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia y movilizará 2,3 millones de euros en ayudas complementarias a las que prepara el gobierno central y la Generalitat, procedentes del remanente de tesorería de 2021. De esta cantidad y después de su aprobación en el pleno ordinario celebrado ayer, se ha acordado destinar 420.000 euros para poner en marcha una nueva edición de los cheques consumo, 800.000 euros para el sector turístico, 250.000 euros para los servicios sociales, además de otras partidas menores. Los 500.000 euros restantes se movilizarán para apoyar a los sectores productivos en función de las necesidades y propuestas de los sectores y agentes implicados. Así se ha concretado en el foro socioeconómico celebrado también ayer en el consistorio gandiense, en el que estaban representados empresarios, sindicatos, organizaciones empresariales y grupos políticos del ayuntamiento. Se trata de un primer paquete de medidas complementarias a las que ponga en marcha el Gobierno central y la Generalitat. En el Consell Econòmic i Social, amb els sindicats, amb les organitzacions empresarials i també amb els grups polítics hem tractat de traçar aquest full de ruta. A partir dels 2,3 milions, complementar les ajudes del Govern d'Espanya, complementar les de la Generalitat Valenciana. I això sempre amb diàleg social i consens amb els agents econòmics i socials i esperant les ajudes que vindran de les administracions central i autonòmica per poder aplicar on més faça falta en la nostra ciutat tot aquestes ajudes en els sectors socials productius que ho necessiten i les persones vulnerables. Por parte del Partido Popular continuaremos insistiendo en la necesidad de una bajada importante de los impuestos, de una exención de las tasas y de que se articulen medidas para ayudar a nuestros sectores productivos. Todos los agentes implicados han destacado la necesidad de ir unidos en este asunto, con el objetivo de impulsar los sectores económicos que puedan quedar afectados, la ayuda a las familias y la reactivación económica de la ciudad en este tiempo tan difícil que empezamos a vivir. Destacar el consens que hi ha de tots els actors, tant sindicats com partits polítics. Tots volem anar a una línia que és ajudar a les persones que més ho necessiten. S'ha complicat molt l'escenari i pensem que pot ajudar molt a moltes famílies en este moment i a les empreses el que s'articulen molt ràpidament des de l'àmbit de competències de la ciutat totes les ajudes que siguen possibles. Per part de l'Ajuntament, per part dels sindicats, de comissions obreres, que és el sindicat que representa, i dels partits polítics, crec que hi ha molta bona voluntat per arribar a acords